Поставьте. Holy Mother, where are you?
Gracias. Good luck. The bass, Alexander Vatsov. The drums, Роман Петросян. The keyboard, Ренат Мустафин. Very beautiful. Марина Рева, Ксения Сухова, Алиса Прозичева. The sax with harmonic, Вячеслав Турманов. Mr. Sound, Алексей Ростов. The lead guitar. Игорь Леский. Lead вокал and guitar Владимир Аветисян. Gracias.